kata ketika juk teh kata kejuk apa pio ya kejing iet pio ya kejing kersan ya ke musim jing iet sisa nak kipat ba bat kinong mi khmat jong kata kapor yang songi pi kinong mi khmat jong kata kapor balalit sawat history sapuli kata kot kepakat sami ginum yoshu ya gitu ginum yalam ginum yoshu pitip nem kidon ginum yalam kata kapor hakini kipor balalit no kibalong chief minister kiwai pat ki kam bagi terai kidon kibamdon wat ka yeng do bansong kidon kibamdon wat ka yeng bansong don pat kibadon tang itu yeng tin asam type yeng tin kum kitar gdo bat pajba ki pajba no yalam jong kita ki por of yesteryears jong ki senam balik no kilong kumta nginum yo syu gitu ngan poin o sikapa mentah ti ngan nama ngala don untuk kita kipor mentar odang don andang don syuru tharai ti ka mentah ti la dapi mai tamlo entah de syu no nagi perlok kum kita ki bayar pengkas potengka air ruti wei air pan sekilo kum tar mentah tapi mai tu iman long syu te ka mentah ka te kum ta kejingkeli mentah ka long ka mentah ka bangalai tu ifi mentan ya ka benar kamut kepala lain no lepas mentah pat te sa khenna dia mapi sa pet dia mapi sa asas dia mapi ha bodol dia mapi bisa dia mapi pio ekonomi khmat ki bakum no ngadu mo ye pet dia wal dia nang ta sa ai max dia bakum tar te gani ke juk ke pasir khe tu ta ngakwa ban ai pi ka tu ni ngalara khna gani kot ke balami kelami mentala araja khanyo penrap ba riu six schedule yo ke konstitusi pinjang kelai gani khasi lalu ndon syu ngasa setengah tu ni kopi ngamti ngai kan ngora am tang sini ngadu mora syu sijing ngara tang bersyu pulih ndiat nang ni ngamti ngai anu mentah de si ram nglai no sip ru na gini gilai ngot songun te wei utau Joseph story udah juris beru an jangka ri Amerika uta ngatho akan ikut pangju bangalalong impress bahai ke jingkren jungu bat kai ha ba mata sngi bat kan ke sngi jongki jing kendulan jong samla wong kum no haktin pareng tang banga ladap kelas haktin kasih wong bat ya kannya ke jingkren la pen kan mau dau tau wei ni girang ba jongkari India ubala rifa ya kan ni jingkren jong uni undang Amerika ubakerteng u Joseph story lapen kan mau ya kata hagipor khat khandai spa sau po nyau sabu pra kadang don ketuka constituent assembly jongkari India hagapor barang sedang man perkhat ya kari India man IT no ekeri India bagan long kari lajong hakata ka jingkren yo kita kirang ba hapo kata ka constituent assembly 47 48 59 50 uwai ni kinong kren uang kum ni urifa yo tau Joseph story udah ustad an jongkari Amerika bat ubakren kum ni sampai gini jingkren langsung translate khasi kopi ki samla kari wat kelep bapilayo yakani ka nongkenti bak kerpang ukuran utaya ki kena samla jong kari Amerika kopi ki samla kari
wat klet papi la yo ya kani ka nong kenti ka pakerpang ya ka bala siu remdor lengba ki jing IT jing sha shitom bat da kasnam jong gitu ki nong yalam jong pi ki bala leit no haswa katnoma ki kila la ban le kila ri la sumar ban punyo ki pateng ki banwan ya kilat kilenti ban imsuk imsan haka jing la ilu haka pahu pahai kaniam garukom klam jing syate hakiwei laya syarai bat sumar kini baro nakabenta kalawei lada ki kamjong pi ki beriu ki dawa hok ya katakan dong kenti hendrai kini baro kila ban jar ngai no haka sikhilemat daka jingle klebit ne jingrakhe bamsap ne jimbam nang ban pikir jongki nong sumar baru kita ki nong sumar kita ki pajba yakin nong rembas kem jong ka sensyar pajba republik laban penlong lengba ka jinglong babha kaman sim tresitom bat ka jing shampang ki pajba lapo si bakut hendrai kini boro kila banja bat bantu no lada ki riu shampang uong the wise kisahkan taj mardor banish nak yin darbar nambar baki not ban yang hakanong rim jong ka hok kat baki riu shim kabu profiligate ki mentoy ai namar ki penaktien ban penbi pajba da kabara skong yaki flata bat bandan thau pat prak hamadan da ki kam syukur ban mentoy simen piketek kijing keren tu tau Joseph story yaki samla jong kari Amerika kilong ki bakhya hadu kata baki barim jong pi ki department jong pi kila le kat ni da ka snam da ka sep da ka jing IT ka sacrifice wong bat la pi ki samla phimnang kumno ban sensyar ya kai ka baki department bat ki longshua kila le kala bandu no kai ka baki labu maki kala bandu no te ini long jingkren ibang labu ni ngamut banong bayu hamtam mapi ki samla namar mentasi ketika por jong pi program jong pi kai ka pi don ban perkhat halor jong ketu jingkren jong ni Joseph story pi enjoy ya kiai ki belawan ra ki ban mensyua lara phimnang ban ri ban sumar kin sarja no kin sadu no uang telah pinang ban ri ban sumar kinang roy syu na kai ki bakilong ki jingkran ki bakhya ru ta ngai menta nama pelabu ing subjek pelabu ba kan kren sipangkan ing sensyar kadar tengamut ban keli ngamut ban keli hangni ki jingkeli ba ki jingye sudang isyem jingye sudang iman kat sipa phai syangi ki longwan ki ba long ye kren syu kham tam ki samla bat kham tam ki samla ki bom ki bala pule ki bala start bat ki wede ndeng akren ki samla ki bala pule la start syampang kumapi le se tamru bani pi satar sistem la pule la trut yo mau dieng la thang syarak siteng mien la pule kot la le sitom dalam adab kita bro mudan kam wei somla na madan reting la don kinu pada madan reting ni sibu la pidon madan reting wei somla madan reting ngan siu tu ipi jait nong room sa main road as you go up sha light core ketu kethan na siu tu tang kata utau de MSC lepas MSC mentah don kam lawat kam la san snem news nem pod yok kam lajan kerta lajan lej ka each bar
kalau yang kun umpot yo kam hadu mentah te kumno pi perkat ma pi te hande bangabong kumta pimdei ben ong te la da kalau kumta tengin ya nailit school shu la pas ka tar mi okam ka jing shisha kalau kumta ka jing shisha kalau kumta ngamti balai kalau kumta ngamti balai kalau kumta ndrei kata kalau ka jing shisha kham tam sakani ka than saya perkat hi bang ong sakani ka than saya perkat hi ka mut yu berkuat bentip saya tu saying hang ni tengah melong itu kham tam sakani ka than bebun hi pin sistem sibun wat ya ka kam ka jam bon ki samla ki bala pule bhahiru ki hab tray business no ki hab dukan no ki hab kumni ki hab umtai tray satu ki companies bakum tar de jing de bakum tar hakoi ke liang da perkhan ke jing tray sistem ka ba hado kata imei pa la bu school la penlut sep ngila tray sistem ngila thang sarang menmin ha laya pulih kot la polis lah kata tresitom miokam ngakeli fi belai jadi benwa di kadau kolong ke sarkar ke pemerintah ngamti belai kam simla ban perkhat ya kan ke bentah ngila pai khatsan menit ba ya Inggris ngala keren ni ba syar pernah yang sesan minit dia 2 minit dia toh boleh sibun toh ngan poin nak sebut tar jerong pha di mak li toh phang te nasi kuah ban ai ke observation jonga na kuah ban ai ke observation jonga kemudian ki samla jo ni ke juk ki kham pe ya ki wai pat ki benta hendai ki pet pat ki benta jong ka sensiar ka khadar ka ban na kam ta ka jing bhalang kam tam jong ki lanai bi pet ya ki kam sports kanu no sports basketball cricket football pinjala iwat ya ki player na keleng ni tang syuk ngau don top player satas JAINTIA bit bah ni kata ka player kata ka bit bah ni basketball ka don hang-hang ni wele hockey ni wele cricket pun tar nga kham smart di football ngala jubat presiden jeng Shillong Sports Station nga keren football ani penyeliwat player keleng ban siu de kilak nak bentah kajing elek kai yo driver kali kebarang su mau menyak ke taksi hajing ni dapat bahamo dapat bah tu driver umlong tu nomor ke license udang syuk mentadang dari punah jong punah umpat nang bah reject to simna tu wai tai ulah hamrim bala nyak kali san sinem tu go belami tang pen accident non kam simna tu wai tu te wala triem bahan senai kali ru belanang don kam nama rutu bebuai berang samlaru udang syuk license uai pat ulamir pen accident uai bawa tebet bahawa nangan senaru bebuai habang ibu tang yu driver ru ngida pej driver ru bokumno yaki driver jong ka jelah yaki nongnya ya ka jelah ngimpej yo driver ban thung hayeng ngida pej unu driver bobet yaki driver jong kejelah jet matla kat kiba ai bisa buat sta kani ka juk kepala lek ngala itu ipi kalong gomno kani ka pemerintah ngam ju yo syu kita ki artengka kita sen ngam ju yo syu ndon wona syu hap ahi nang no pinyo iki no ngelam kiban IT ledi lada upat ba umlong ubah sempang dengan pengkut no kepala syai ngam tip saya pe hi mapi te kepala syai sa kuliah ta kot jonga pin sa i ga tu kan ni pin sa mayo handai ngong kong ni syaba ngan syong no kala syai ka dumba haki patba bar ki samla jong ni ga juk ngangai i kumta nganya so ki pi ngala du jing kermen
ngaladu jingkermen ya kala syai pek bhai ki nong yalam jong ki por ki bamen shua ki nong sen syah jong ki por ki bamen shua nadu kerta hadu ke jinglong mentah ki badang lada pimpat nang ban buat lu tang ban buat lu pimpat nang ban senral lu pimpat nang la dalong nong bikmat nong yalam la dalong nong yalam nga ju ong borbor lada pimpat nang ban buat wat kemilinti bapin long nong yalam long shau banang ban senran long shau banang ban buat pinsa long nong yalam ndai ka jing ka juk mentah kampoi sata ngi mengigi pajba ngakeno eladiru ya baru supai nuk satang arteli penduk satang arteli ya ke baca hak election ke baladep mak subjek ketika ta ke ayang ah penduk saya ke umroy penduk sa ya ka soyong kini ki arteli jaka ke baki si khot khat ken kam ken kumto kan sakit saunong satu pej ikan usaha ke bagi ai maki buat ikan usaha jong kinong umroy buat ikan usaha jong nong soyong hakasin syar pat ba hakajing jiet ikinong yalam ke jong pi hang ta pin sesuatu ba pleng ki ba bi du ki bangi ken ki bagi long ki ba bi ki bam kot chelu ta put hendai kila ai ngi ya kan usaha ka hatam kemen ba ni jinya kenduk jungi mentang sengi wala ilong ibaleng kot tang kum taru in ai jingun bu jingun kumno pin sensyar ladi bat kumno pin contribute ladi hak imlang salang khamtama ka sensyar khadar na kamta ka bhalang jong baro ublai no nakat bat pi ublai shibone Ublai shibon ba bendo ya pi ki samla katakan nong kanti ka bab dan khti jong pi om ban tengkai ban panba ya ki imlang ka salang kum ki samla ki babot yu jisu uswami vivekananda uba don ga jingit ka bajan ki samla ong da kaktin pareng let's be human namadang ilong brio hi iso thu ya ga jingit jong ki para samla jong ki imlang ka salang ngitre ban kentiu ya kata ki imlang salang ya kari bat kejat penrio kublai shibon ba bendo mentapat ngin paipat syai Reverend Father Silvanus nongkenri iban kran hakapang youth spirituality kerja day jung ki samla bat ka kam sem ka jing e jo blai bat kumnu ngin long kita ki instruments ki bau blai pudan kamingi ha ka imlang ka salang ku blai shibon tang ban kren sepang iba bindo an simpor khat san minute namari la he nga khatwi khat arsnem lai thu nat ye ina do bangadang red bat ila kiyo hagi kam bat ngasi pule ki jing tho jong i bat ila long editor jong lum long ma lum shalong bat kum jo ki we ki kot khubor bat dei member jong ka sbok shong ba ikran kum tu mentan sngo kum ba mo le se phi la sngo ba ila slow down in the act pat hang ne te shir khai mo ma dei member jong ka sbok tang man kran shang jong iru khasan minute to tom le le khle jaktung officer sarkar politician journalist bat padar hawle all round nei nakata-kada ba bindor ila ayang amtan ketu kot ila bypass no gine yang namar phi fadar phialap kine ki ya ki we pat ki mialap tumo pari ba roni rumo presiden jongi badai bureaucrat anyway ngan chong kumne house nam gandai punyo bangi pelong ye convention ka banangkong hangte hapo jongsha tengam pat yo connect ngampat don ka connect mo ka connection ko manong no bat ki samla tengah perkhat kumnongan connect tengah perkhat hakapor mensengi bagi ailat yang berkeren lane nga ailat hidalade namar ngapej manga temo te ngawangan ai di joke yang kendiak mendai komentar badan ke mobile pila ban trace ki joke nakalang ka perthai andre ki porte taka style nong kendong jongi bad itai joke ibang ay nengkong ngatarai ba roni ru ladon hangta te ngawang ba hakaway ka yeng basyong ki bed namar basyit mensengi kini ki bed kilang te officer hangta uai taka fan ka manual fan te ban le kumne bat kini ki bed kila pitip kila habagi basyong jaka basyong ki bed ki klan bat kamet te ki ka wup kumne de ya tang sisi tayo kata ka fan kala jot hap ai fan tamai si ai fan tamai
Andre way na kita gibig, lais na maro kampat jot. Tawa officer yu iya kata, wang yatu lam mameli, balay ka pangka, waya me kam jujot. Kat bay ki way tang sistayo, jot. Tawa tawang sar nga diu ustad, ngam diu be. Nga diu ustad, piaset lang yang abat ki be, kata ka di jing bakla jong. Tay nga ngam jujot. Ka fan jong akam jot bangongi pim day tang lais nam si faus nam ro kanum jot. Tawang ngarfi kwa sar ngan batay keng. Ikini kibet kira dong balai sepangut kibet. Wangan batai kini kibet balai kau ba pide ban le banum jot ka kini ka fan. Apang ka basit. Teu tau officer toh batai mame. Teu yang tau bet hang ta udah bastar uang. Kiwe berok kidi kibet. Teu bat ya kata ka pangka uang pek. Ya officer yang aban batai. Balai ka pangka jong akam jujot. Nam kadau kolong bangastat. Pi di kibet. Namar pi haba pi kawe pangka. Pi kawe komne. Pikawe nama pide kibet kiklan pikawe tang sipang kalajot ngam jule akumta namar ngade basta ngabuhe ka fana pedeng ngakawe ka kli ta tenga ya thui tai jok ang to jongsha ban ngalala ban break the ice te mentaru bat ki samla ngala do connection mentak sipos 6 tam tengah sio thui pi tai jok bar yo ipiong hatsan minute no padarum sio tu jog back am to narmo chipara men ula yale BSc upara te kelas 12 arts bat basa kelas u danci dan to para men pat ustad utrisitom bat u penhuni meipa nang ta sakawik bas multanat bangan bil ya kan ke jingkran parit yang jonga yapi kalong ba mikipaki hun bai u bo trai kam niamru KASENG SAMLA ru hakmat haka jing puleru ustad bat kisay paninuk sa barbori une upara bapek uba jong me ulong dakumne me pat kumne ke jing puleru usai din nangta mem june jing mot pe umen jong me pat bane jing mot utrai gano no kamru ke jing aper nalor katau ba jong me utrai kam seng samla uyalam jing duai men met hayeng paninuk sai ki para usmat ban pule bible upara pat chu kenik kenak betel tertaj june kan ono kam su fa utem gitar sipang ula tajno ule luduno sipang tu ula mino kan ono kam june ka kor sipang arpang ula mi te ka jaba men pat na lor bas mat jing pule smart ban pule bible smart ki kam nyamru ka jarang kat bawan jumai wan jumai tau men uba pule kod ru nang tau smart pule bible ru udan hakam rasungkai te unu parau kelas 12 tang sukinyo jumai ula rung syakrum jing tia unang ai jam tau jumai umi sabar unang ai tau jumai urung biang sepo ula bare lai sau jaka kadu poi sukam rasungkai yu humman jongu bau pule bible udah BSc student ada isa ke final year tuang ba melayu tau humman wang balai wang kinyo jumai mepat melayu ukuli tau parayu humman ba melayu wang atena pule bible tuang mem tip sabuan jumai wong akhlem tip hang tau susu teu ne ulang kulan kamo melayu ba wong apule bible jong jai nang ta ula susu pleng bau to men uyo bor nang ka bible imat nang ta wong pat I lam li sisla ngamut banong kumnete samla minta kasngi nalor kini subjek baper be kerendai kong amparin do men mesti bila keren spangka tinu belai ka bible tengah ko banong kumne meneng le keren kumne te ba ka jingim breu ka jingim ka balangkot haplan ba ha prioritize mo ha ka youth commission jongi nadu bas dang sunam kendai pusan actually Oktober kendai pusan Oktober balatung yang abat Father Sylvester badai banwan ruang ne Father Sylvester idang sakut blok mentaru te ngilabo yang ini kentin jong Bishop Irenaeus Bishop Akipor Rendai the glory of God is man fully alive mo nginai burom yu blai tang ladang ilong fully alive kan mau ini jingem balangkot ngala keren mene jingem jong inyo pusnem ba bindoi ladai baklan la poi nyo puar mo tengah dengan 4 tip naman 4 poi ta nyo po sengap ka jingem breu ka balangkot ngihaban prioritize te ngihaban tek kene banengkong baar balai banle jing pule mensyam tayo wat penserwa ya kapor daga babam lalot daga badibu aj mensyam tayo jing pule hakan ne kapor adven ni day ban tip ayu ban le hakan ne jingim ka balangkot jongi
teu try hikai yang ni bangin long ki bastard mede ngala kren pang to bastard tawe wang ngadi bastard kau ngam ju kawe komne ngabu apa deng tawe ru bastard upule bible ustad lang bat kot ustad lang bat jingem mensim bat jingem metro teu jisu ha ka gospel jong u Matthews yang mana step ngadang pule gini kisngil ngi pule ke jingsia mo wang nyo puar namar kata don ki bre ki bastard bat ki babe ki bastard de gitu ki basngap bae ke tenu blai ki pernah jingmot ki plan ayungan le ke tenu blai ban pentrai kam ha jingim jonga kita ke di ki bastard ki la tai lupai ke yeng halor mau siang kata ke yeng kanum khelem ki babe lung leng shu pule shu yu malumala pernah jingmot kemutu khna bang prinuk sa mene one slam saying mane ko mau mane last to get in first to come out mo mansuk ban mi kloy de one slam lupa outstanding Christian maniang besyabar dapoi hadin ke jing pule banangkong ru mlelei ada pule jing manel ada poi jing pule baru mlelei lapoi jing tu khana don bok man da yo le be tu khana kum nga bajrong yong ani don bok man te ladang ilong Kristen kum tane nyimbang nyim sultanat ya ketinu blay ngitai halor usyap whether you like it or not bama kan gini kala ban khelem pat kita kayeng tenga ko abnong ipi wan long ki babet te pilai ki dei balajet kan sai na po parish pidi ki sam lagi bastat tai halor mau siang bade ka ketin jong blay kani ka springboard nam ta ka jing im jong pila shaila singi ladang i baroni kum new la long men show way u president jong i mentau la yo ka kambat ulang kiu nang kiu natarai halendat don kani ka springboard kajing eju blay kajing eju ketinu blay naka ketinu blay kajing ej banduai ngaso komen banglai trelang bagi samla ICYM pada election ni syatai kelengkari India bat syabaru wei samla lesun sawan lasai ulai retreat ban ngasya moringur presiden jong kaseng samla jingi ICYM syaban khie mangau padar ulaki abang ngi share ko ka room abang ngi retreat ula paisa ta sieng mane ula penlong jing puson syaban ai jing keren padar ndri wajim step so jiu laki ani ngamla competition badu adu kata ka jing solid jong bat mentar ngai wat ladau ladan khun don kti bat bunkam lebah na latei halor mau siang teh ej ketinu blai ej banduai ubreu bas ngap bai ketinu blai ej banduai breu banduai smart ban pulai ketinu blai kaya lamlang baru arteli ngai ini kinong kit kam ICYM mensyua mentakila wanlang mener ngai kajing im jong ki kala kala bagi pensyong nong rem ha ketin jong blai hakane ka lockdown ki thu yang ka tukane padar ngi hakane lockdown ni sedang pelong jeseng hayeng ngia pulai ketinu blai bat ki khun bat ngia duai lu ru kala ka rukom im mensyua ngasu tanap bagi parlok ngawan Islam syeng mentang adon por have quality time bat ki khun mentang plan ki khun banengkong kumto bahar kumto kajing im jong ki kala long kayeng kasam ka basuk kane ka pandemic kalawan ra jing kerku bagi breu kelas tang ej ketinu blai bat se jing duai katakan long ka ban ne te bat fi si junom tapi long politician fi long businessman fi long journalist fi long bureaucrat fi long ru na kane ka springboard ban long ki bastap no akan mau sawi nong yalam tarai don hang ne jong ki samla jongi hang ba bat yang ne ka post ba hedu ICYM jongi hapor badang yalong hi baro lai teliki diocese smart banli alap bat was smart banli alap kemut ngap ban sya skor ketinu blai no beri was smart banli alap ngap ketinu blai uduai ha ka por balong seminar retreat syong hakmat kinong yalam inde gitu babon kam baik lenter tak cedin banlik pet ka ja sipang ke jenta sipang ka shit sipang nalor bal IT ki long kepalong keme ban shit dong bun kam serum ceneng spang labat mobile kat ba kini ki samla ki balong solid ketinu blai pat mentar ki lebah akan mau we nak ki buat ya tu khanai ngai ki por bladat wang bang ngalek yalap ngalek ngadang bang palat na don nang sang samla mentar udang bang ban yalap ban ai seminar ban program la don khun don ketiru wang ngalek lang ba ko ka pung bay khwai dok kha ki para Kristen we de ki para senang jong untuk yang are ba sina komne pita la ka kit file la ka kit pla wang ngalek yalap tenang tahu wang te yalap kita ngia le kita ya khwai competition di sini saja nang tak le join na bangi ban ya khwai teu tapat ula syak corner mo baki khoi ban khwai do
wang pite ba be chisha namar nong yalam de bastatum de ba be wang pite ki ba be yu jisu wang yaki nong tong do khangan pelong nong tong bril pipat yang ngau nong tong bril pimat pelong nong tong do khangan tu job mo kan ya tengah mod penong kum ta ke ni jisu nong nasaret no ukhat yang iban le kum ta ban te ke yang halor mau siang kan poi no syapakut no te nakan ne ka foundation ka springboard jongi ikin sami ki babah syai la singiru tapi lakut ke jinglong samlar pin ya chaprang pin skambek pin nebek pinum kendran den ki kam ki babah namar badon ki brio ki ba em gumne tengan yong ne mo maka the glory of God is man fully alive nginai buram yu blai la ngilong fully alive ndai dead ne half dead kum ka kitab jing pen pau revelation lai khatsan ko ngatip iki kam jong pi ngatip ba khluit ru pim khluit puja ru pim puja ngim ko aban yo ki samla ni ki dong yalam ki bakum ta khluit puja rum puja shu blem blem sini rum sini mlu tiang blun batak tenu blai ko ngan prena kum kita ki jaj bro kum kita ki jaj samlangan kentaj no mko akum kita jet kawai dak ko aban khluit dak ko aban puja no siap nor sami pat ke gamde hat yar pangklam te melong ko yar pangklam tengi di melong fully alive fully active fully awake no namar bak don ki brio ki bawang tin pareng kumne empat eye warning yang ngakapor nglating ba to terang ngala klet pej baje man some people live as if they will never die some youth no ki samla some people live as if they will never die phang tang jing sarong sudah so manum yap syu nasyong kaliba wel driver nom lengkap le ay sakramen stasya dan mau prem hakini kisnam baladat te ka kali taksi ka surok ru ka barit one way motorbike utun ro bat uyaj uta kerho bat utun ro ya kata ka motorbike nang ta ijakai barit uyaj hakamat ka taksi jong bang syuai kataru jong tau perlok kan taksi baru tau perlok bang itu pan ngong tau driver ngong mut ban leyu no samla leave him alone wong tau driver mlele fadar wat jakayap some people live as if they will never die karo komle and some people die as though they never live kataru ka bama im kan ni topat im na yap ro mito baro artli ki bama somewhere in between ke bo we live a life fully active fully awake the glory of God is man fully alive tenga ai kublay pisa sisin nakit bok kiruyang ngampat yo warning nga wish ya pi baro all the very best mo tolong ki kena ki samla ki bastat lada pi start pin sa te ka yeng halor mau siang bat kan ne ka yeng kan nom khlem ngane kan do biang ya pi sa hadin san snem si pos snem pile kum no I am doing well mo kinong ata por pila don si we patanaru ne paki khon ru kum ju mentan iba bindo ikran spangka wat kam te tengah syu ai jingmut khendiat yo ka mentoy kan jing ai jingmut jungau don wi bayin junga ba ka keme ka lawit ba ka keme ko me temela palat ka kam ru memuat ka breu ru memuat te la dam ngalawit ya me mo wong balai me yang api wet kumne te kumbalong lam ki para breu kan wat kam wat jam wat jaito wat kam trei kita kan uno kam ru ka badan buram sudah leg bela daju hayurun leyu ke badan buram sudah wat kam kan nang kasawat breu wong mai pi syukur ke ngate ngaplan lupa te kan baru ka uang ngala plan me plan gumno ngaplan baru arteli ha ke jogo por ngan walang bat kam bat breu siban ngejame wei ban ngejame mele gumno ban yolang baru arteli ha ke jogo por two birds with one stone mo arteli kisim uangan wat dah ka breu kabaladon kam lupa ke kulai shibon benar bila pensultanat ini keniga jingyamir kulai shibon iki sembok perkhat ki jongpi kombai ong padar mene ki ba pejak ki don ki mensim ki bam da pejak bat ki bam da khulit kapan kenau yang ya ka diary jong ka Faustina Bokhoj hakabau jisu ong ya ka ba ong
Sosi bah nam tai tai ki samla lan ki mensim ki bam peja ki basu blong blem blem ti kapan kan mau kita boleh sibon parari tu jing sembo perkhat jumpi mentapat ni paipat sha iben ki noelam barem joka ICYM ba roni walang MCS in ayah khmat jungi mentai ka phang pedeng balabo youth a journey ka jingya linti jung ki samla hakne ka jingemir hakne ka no phai singi Daga Wurom, Ye Chairman, Iba Penyad, Yakni Kajingalang, Hakni ka Nop Hai Singi, Ka Kentin ka Meningkong Kalong ka Burom Yau Blay, Baula Iben, Yanga Bat Yepi, Bangin ya Kenduk Lang Hakni ka Lumpong, Habadam Arpo Sansnem, Kajingat Lenti, Jongi, Kumki Khon Samla, JONG kani kabalang kabait kajungi. Ngapan pau kajing songo ya ka program committee hapo kajing alam JONG I samla syai pernai doling ibala ayanga ya kani ka benta ha kani ka sengi I sebendo lanong former deputy chief minister berkumjuro MDC hapo ka KHASI his autonomous district council Father Sil Yaiba Julai yalam yangi naduk kitu kipuar bat haduk mentamanya habang asngap ya kajingkran ka jong I ngasudap yang da kajingkemen kumjoro iba bilidom si bang laju itu la bons dem bat iba laju kershan ro yangi hakapor bangdang long kumu samla dong yalam jong ka ICYM menamen step haswa mangan mi na yeng ngadong ong yai long baka mensim jonga ke kendek sebab palan nambar ngan yop yang wala dalong tangsi klepman balong biang usamla ilong irmoni thatrai ngamtep ka hadu mentang empat sutho ka perkhat perdan jonga kentai irmon yang wat kendek palat yo hadatan ngatharai ki samla kan thei pi kham sung tho ba samla shenrang phiro phin sahab banya ika jo kalenti phinum pat su tho tep tharai hadu ka khlep mat ka bakhat do phinum pat su tho nomar ba ubleulak sna kerpang yangi bangin long hakata karukom ngakwa ban sedang ikani ka jingkren ka belingkon hakaba ngakwa manai kaktin nongwei nama ngapersang kela kaktin KHASI kasyam jingye kisamla jong kabalang KATHOLIK na kabaki ong from playing second fiddle to providing meaningful and absolute leadership. Second fiddle nga tharai pisul thu kamot ayu tang kinong yarap tang kinong benram nakate lama syakasam sya penbet ki syuki syakikam ki bakra menta ki samla ki don benta haga parish pastoral council umdesho ki dekhot ki baret re ki dekhot ki bakongsan hadu kata-kata ngaju ong kini ki kentin bagi samla kimdei kalasai nginum bakla ban ong bagi samla kidei kalasai ki samla kidei ka menta menta rasngi haba phir rakhe kani ka JUBILEE phimshim rakhe na ka benta jong ki nongket kam ki balalet no lani ki nongket kam ki bahashwa phir rakhe dalade yalade ban ngasngo ba phir ban ai ka jing thap kti dalade yalade shwa menta Nama kanig arpusan snem kamde na kabenta jonga ex-president ICYM lani jong ba Joel lani ginongket kam kibarim kadig celebration jong pi subha pina gijing tapti dalade yalade life is a journey not a destination
Niya hari ka lentia jong ka jingim ka jongi. Bangka ICYM, ACYL hagi to gipor nang taga NCYM, bat ka JCYM. Ngin hapan pensyong nong rem ya kani ka kentin. But life is a journey, not a destination. Lala pipen ya kektin ka jong blay. Nado ki prophet hadu nong penim jongi ki apostol but hadu menta menne kabalang kanang yan. It's a journey. We have not achieved our goals. Ngimpat yo man khet yo tau so jong ka jing job. Ngila man khet let's say ka jing em shiman. Hindi kum ka movement. Ya ka ICYM om shimla ong Indian Catholic Youth Organization. Yung ka Indian Catholic Youth Movement. Kajing yaki, kabahapan yaki, haki donot ki mensiem ki jingmut perkat jungi, haki yeng ki sem ki jungi, haki balang chnong ki jungi, ki CMC, ki parish, ladang yaki hakani ka benta, haka diocese ngila long lupa ki bala job. Yang ala ay ka benta benkren sepang kabalalek badia ke kaba kinong yalam haswa kila proit dang kila lam lenti badia kaba kamenta kabamut mapi don ya kiba pidang yaile don ya kaba pidang benjanai bat kani kejingiat kanang ya kejingiat lenti jungi kanang ya. Ngaso sarong bahado menta menne kidang bon ki samla badang itu ya kinong yalam ki bahaswa bangaso sarong ru bangalong dukhat jong ka SACYM lani ka ICYM nomor kari ka seng ka ba tang hapo ka balang kari kaseng kabala ito wat nakajelahi barok kaway. Idon ki paradong ketkam hangni kibala don lang hakito ki por kabapin kan mau habasya banbeng ki kristan haswa banmi ki sengsan hima dakababurom ya isa bendo mi shwa ka ICYM kabala pen i bangi long ki bala i kabapen i bangi long ki barangba bat kabapen i bangi long ki bastan rahaba ong bastan ong father sel mo bapen ki khli umne ki bastan bat ki basyampang ngamla khamdakan mau ye Archbishop Dominic Jala hagasni ka banga shimti hausnam arjar khandai kum president jongka ICYM iong yakani ki kentin i Archbishop Jala ju sultanat benkren khtin phareng haba kreningi ki nongket kam iong yang kini ki kentin convention is the culmination and celebration of your success and achievement ngan ong biang convention is the culmination and celebration of your success and achievement. Ki kentin shongsbai. Ki kentin ki balaktik ya ka jingmut ka jingperkhat jungi ki nong yalam hakatu kapor. Namar habaong ICYM ka kentin ka baningkong lani ka jingmut ka baningkong ka bawan syangi ka day. Kay Tangayo asno ICYM, lani SACYM, NCYM, JCYM, kay kabawan haka jingmot ka jungi, kakantin ka baningkong kabawan ka day, convention. Hoat na pipidang ya kata, pipidang na ya kata, kakantin ka baningkong kabawan singi kalong, convention. I Archbishop Jala iong ikinigi kantin, ban ktik yangi, ban pentelun ya ke youth commission bat kum juru
ya ka ICYM haratu kapor. Iong makadai ka celebration but culmination. Ka jingkeli ka bangingi haban bo halade ni celebrate ya ka ay. Ni lekmen ya ka ay. Badai nga kan mau hakitu kipor. Bangila shim ya karai, bangin pen thamai ya ka sign perkhat. Ngin pen thamai ya ka kompen long ki convention but ki program ki prepare. Badai hakatu ki poro hakabangila yo shibon ka jingerap nagaliang jong I father sel bakaway na pdeng ki kentien ka jong I ka bangakwa man kenmau hangni ban pen kenmau do ya I let's say father sel pin kenmau ba phiju ong bhai kini ki kentien. The road to success is always under repair. The road to success is always under repair. Kat menangyad kalentiyat ke jongi nginang hapman repair pen thamai pen janai ngilala ban penlong ya ke NYC ban nganum klet baro tu kapor kidang mut pengadai upadar Jong Tok Udaisasan President Jong Kashalong Archdiocese Umdei Usamla Udei Ulingdo Habaningkong nga kendit hatu por madang yalang bat isamla jonga yong phimju ya tho do ba phikwa long lingdo tanga ye ing ong ngam kwa long na tu kada nga wat da ka jat lingdo moi kurim jonga ini jat lingdo ngalung klet phadar sngiro hakajing yat shakowi ka jaka ha umpling ngalit ngkal bi Archbishop Jala Hakaway ka longyeng long sem. Iphay si Archbishop. Ipadar singi ang minno la kentang. Ya une kumuling do. I Bishop Jala iphay sa nga yung pidang kwa nem kwa siya baniya to. Your Grace, pitip ha, pilayo iba. Haman ba don program, ni don bet sisi samla. Hindi ka bangi mo, manchuya don be hajan kam chimdei kumta henry ya benrap lang ya rap lang nga shim yalade katu ka jingkren jong ki delegates na shabar kalom ka jingter khu panban baki UI ya ka jingla ka leadership quality ki UI ka jingla jongi ka Shillong Archdiocese ka bakon thop lang ha katu ka pore ka nongstoin but ya ke Joai Diocese hakbang ngilaya wan lang rengkat bat kanerik ban penpau syaka India barok away. But if you talk about ICYM, start with us, begin with us. We there, we can prove it. But ngilale kata haka NYC kaba kim shimla ban mudur nabaki wei ki benta jong ka India ki pech sangi kum kita ki tribals ki bamdan let's say kata kasap ringi aingo you blay ngilala ban le kata bat umtang kata hadin haki program ki babot ngiyo ki convention ki lasdang ban kala kaperkhat perdan ki lasdang ban kala ki samajungi ki lanang ban wan syakmat bat kabas ngutenak tam kalong haki convention jongi sipawa ki samla ki bawan kimdei nakabalang ka jongi kimdei nakabalang ka jongi. Let's say kila banong baki wan wat samla. Biang palat. Wat ki jungi ngin pen kala. Nginom syek kala. Ngin pen kala. Rada pi kwa ban pen kala pin syak pon. Pin lap baki samla na ki wei pat ki balang ki wan ka convention jungi kala long menta a major attraction. Ngayok sengo mene bai father seli keren ngapit ha YouTube habas dang ningkong ha jongsha ka jingwan jong di samla ka poi khatsan hajar arpho hajar mentala dadan ka convention om dunai ka silak ki samla ki bapoi kani ka peni ka jingjan jong ki samla bat ka balang bat kani ka peni ki weiro le si ki bamdon ha ka balang ka jungi bakadon ke ha kani ka balang ka jungi ke Eucharist bukut ka baningkong
but let's say ki program jungi kumlaong father sel la long standard mene baki ai so bhang ayo so kata music mo na so mayo golden globe award pi kat panang yat kapor ki samla jungi ki yat rengkat bat kapor nga kerpan pi para samla beit nga khat yala diru samla mo samla rangba shimnya kani ka kabuk siar kumbaong ka antham jungi bangin pensyong nong rem ning pong shwai ka jingim la jong ki phai khmat shangi ki Catholic la kadai hakasan hima sima la kadai hagakam kabanga ngadon dada pipen ki BDO Rajan Hamman ki district ki day nagakanhon balang jongi ndai mangalong communal senior bureaucrats ki ong kadon ka jingya pher namar ni day ka movement but ni don ya ka mission lara pikhen baka ICYM ka day ka NGO kan sayap nginumla bansay ki nong yalam there will be a dearth of leadership nginumyo ki nong yalam Henry ladang ikhen baka day ka movement ka bayay ki nginyo ki yakinong yalam bak klempet kini ki lightly ki diocese kinang say ya ki rangkan sai ki taken sai ki banshim ya kani ka lengkor ka baksia banlong kum kinong yalam ki basyempang kinong yalam ki balong relevant to the times kata ka badon kam ban ketik ya ki jingmun jogi para samla ki jungi kawai ka jingkeli ka bangakwa ban bu hakmat jungpi menta bala dab arfu sansnem ka ICYM nang ni pan syai kani kan yalam yangi bat ke ka jing khmi lenti ka jing ang nut kum ki khon samla na ka balang lani ka imlang ka salang lani ka ri ba ka jat ben reu ka jungi kumbaong ba bendo ngarung abo ka ju ka jing keli hapi hatong in chu thnum halaki jong ki yeng ki sem hatong in chu kut haki WhatsApp bat ki paralok ki jungi ne ngin thau thamai ngin sandor thamai ya kani ka seng ka bait ka jungi bat rengkat bat ka imlang ka salang ka jat ben riu bat kani ka jela ka bait ka jungi ubleum tur khu yipi baro bangangit scam ba nda phimi nang ne pinlong kita ki siang pinlong kita ki dong musa bat phi pinang kentiu shu ya ka SACYM ka NCYM ka JCYM bakan long ka seng ka badon burom ka seng ka bakhmi ki para samla ka seng ka bansa sandur thamai ya ka ni ka jella ka jungi bat kini ki lightly ki jella nyam ki jungi khublei shi hajar ngo Kubai Shibon ba Roni Walang kapan kenal ngiru haitu ki por bangidang yakit kam haka parish la jong habangila rakhi ka Jubilee haka taka por jong Pope John Paul ba ar ba khot tingi ju khot yala de kata ka JP2 generation John Paul 2 generation haka ba umdai sho ka por banginyara ben banyate lama hot ngi haban le nre ngiru ngide kita ki think tank ki bandon haki committee ki pastoral committee ki kentot balang banyamir bani ai jingmut ban kentiwi ka balang om tang ki rangba om tang ki lengdo lane ki reu kentai ki larang ba ngiru ngide kita belong part of the think tank kule shibon ba Roni Walang mentapat syak benta ka ba khado inong krenjingi de ba bilidoms halor ka phang media abun kilat pathai kubor kaba le se mentale ngisha lenshop dekini ki social media teng kadon kaching ba bat teng kadon kaching snew Rangba yang kenal badon brom kini ki kenram kelendan ke ba dan halor insan hung ni
boleh hibun nak benta kijeng keren jong pi kimat perkat kimat pusan bangangai bun nangi nang ni ngin tuyok jeng mentoi hibun ngarung akwa ban sedang ya kini kijeng keren dah kebaai kini kimat pusan kedia ketin parengan polis suki ngap kani lah sot nak kot jesuk hana jong Jonathan Swift kabakerteng Gulliver's Travels kaongkum ni whoever could make 2 ears of corn or 2 blades of grass to grow upon a spot of ground where only one grew before would deserve better of mankind and do more essential service to his country than the whole race of politicians put together. Kata kadai kawai ke bangap hikwa hin pusan kani dai jing sukhana puliskam jong Jonathan Swift ya ke bawu ya iha kata ka ri jong kililiput nang ta kadon sekani kawai ya kani ngalasot na kawai ka kot ka bakerteng The Enchanted Hour by Megan Cox Gurdon kaya kumni kita ka jing tho jing ka the young brain is a plastic adaptable to growing like mad. In the first 12 months, a baby's brain doubles in size. By the child's 3rd birthday, his brain has completed 85% of all growth that it will have. The sensitive period when synapses are forming for language and many other higher cognitive functions peaks when a child is 2. By the end of the first 5 years, a child has passed through all the most rapid stages of development involving language, emotional control, vision, hearing, habitual ways of responding. Early experience and the firing and wiring of neurons create the architecture of a small child's mind, laying the pathways for future thought and reasoning. Reading storybooks turns out to be an extraordinary, efficient and productive way to cause messages to zing from one part of the brain to another, creating and reinforcing those important neural connections. Reading aloud is so constructive in this regard. In fact, that in 2014, the American Academy of Pediatrics advised its 62,000 member doctors to recommend daily reading aloud to the parents and children they see in their medical practices. Reading regularly with young children, the group's policy paper read, stimulates optimal patterns of brain development, strengthen parent-child relationship at a critical time in a child development, which in turn builds language, literacy, social emotional skills, and lasts a lifetime. Optimal patterns of brain development, stronger parent-child relationships,
skills that last a lifetime. If reading aloud were a pill, every child in the country would get a prescription. Instead, we are giving them screens. Kani pinlap kandai ke dilema, jong kani ke juk. Ngisngop mengidon kani ai ki khun, bakila ki khun ban pai WhatsApp, kila ki khun ban pai YouTube, ngilak kemen. Bangim tip bakani kadai kemerat ba kebabam ki khun jungi. Ngakan mau la don la chi post na mai ai ngajulong member jong ka governing body jong ka ITI kani haranja manlus nem hôm nay June July you have interview yakini ki bawan shim admission hapa ITI ban yo training haki phang jong ki kam ba pher ya baki wan ngi jukali jingkali ki piju puli kot mdan pidon cell phone dot kinda sai maki ka cell phone ngale ran ban sai ka cell phone junga maka cell phone junga dia compare kala de ka stone age cell phone ko jong ki kala long smartphone haka cell phone jong pi ka don dictionary ki pai kum ki nyok klot ban ban ong pi ju pen dai dictionary ka phone jong pi mental eli pin bu ka dictionary de jab pelikot kam ai pi tang ka meaning ka ai ru ya pi ya ko kom kum no ban ka noi tu ka kitian nang tahaba pi ai jingkren kum mangam tang ai jingkren ngachim itu kimat na ka cell phone ngachim na ko tu ka kot ngachim na ko tu ka quotation kala banyarap yang ini ndrai bun sing yi pendon kambak lai kini gigi bahkan ni ngapa ban sedang dekan ni ban sedang ya ki kam thok ko kubor pi ingi emha ka juk jong ki jingkala ki bakala stat hadu kata-kata Syurkom ngai sen ai kini ka pateng ka pemerintah kamta ma pateng jungi namar yang ini la brainwash la tune bangin lai bangin try by tang ki kam babu lai phus nam tam ngajudon ka bagi pareng ki ong a ring side view habki boxing ki brio ndai tu bachong haring side ukami iba kren bok sila dia upai ikumno kita ki boxing lani kumno kita ki nang ruai ki bara ruai lani hau basa halot senran alor rensan ni i hajar ka ring side view tengaru hakilai phusnam tam pengatrai kam sarkar ngadon bok ngayok kakam ban buat ya ki kendram ki lendan jung sarkar kum ki chief minister kam tam ngale asngo bun ki jingkren bun sin ni ki jingkren habagi keli piakwa ayu bandong la child ski ki pai ba gi ngap ngakwa bandong babu mo hata phim kwa bandong babu ki pon ko ngo iki ngatip babun pedeng jungi ki samla ke jungi ki pilu jungi habagi rundang menang ada keren kal perlok ca bengin nolong mabun ki kim tip ngia ka juk jungi por ngidang train ni don bok ndang ila chang thai ngiyok ka pension chip dam li nga klan penok na kabenta ka tu pension nadu war hajar saw hak sarkar keme banadu ar hajar sipau hak sarkar jilla wei pu wei nang trai sarkar na ko tolop jung ula at katukan ni benta hak sarkar ka ai katukan ni benta ka pelang ya katu ketengka nda pila chong thaj katu kadai ka pension jong pi ngia kapor bengi syang thai ngia kapisang ngila bentit jaka ngila bensinayeng hatu jong kini ki samla menta jong kani ka jok menta kinut balet tu ketengka ka bakin yo anda kila syang thai ban pelut ka bensinayeng ban ka betit jaka pe ka dor jaka menta kan no
Pimpai Shillong, Note, Halam Kram, Note, Banuduk, Note, Chong Chu, Halam Kram. Nia Kapor, Mungivan Chuang, Yuan Chong Lam Kram, Nisdang Shuakat Tokan Isma, San Runyo Sma, Hadin Kakim Chiki Hajar, Hajar La Hajar, Mentakam Poi Shukata, Kadapoi Diki, Katsan Alfo Hajar Chimnai. Hatau Bashu Batray, Kamba Malumala, Ula, Unsu Bai Wai, Unpa, Skoliki Kun, Ndab Kipang Su Bai the Wadu, Su Tirkot, Kandap. Ladu Tray Tang Ukpa, Kanamdab, Ladiki Tray Lambak Kami, let's say Kandap, Tangba, Ladiki Tray Lambar, Monuban Charai Gikun. Nimla Bunchi Gikun begin hack in Sunday. Ni dia ben kenal kan ni ke dia bagi bentan ni ke bakong santam ka we ni ki thong jong ni kum ki king mi ki pa babun si ni ke ni ki benta philor pai ki kot khubor kim tho bun sin ngau si pin pai kot khubor ni ni kham ngop tanat ban tho ki tien ki khana lor ni hande banong ban peni hadu kanu ka percaya ka kala Pitip nam tip halagi asngau la sebun na don na pila sig beli asngau about 3D printing. 3D printing. Habang yang printing ngamut bangandang alatek ngan print ni kutuk siki ba pinya pule Minta dekat 3D printing ngalaban print ngan design ni kutuk suki haka komputer ndal adap ngan print kan mi kutuk suki. Ya ki khot kani ke 3D printing ki angka fourth industrial revolution. Bahadu kata ki jingwan kita ki jingkelah ke pertai. Pinkeli ki beri jingi kempena. Ki sengau bakinum syak ta ai lembaki ki jingkelah ke belawan ke pertai. Lada dei ta ke pertai jeng kariu dok le dang la ban ngai. Pinpai ke Southeast Asia, Korea, Japan, Indonesia, Malaysia, Singapore lai ri basitra kadai ke wei ni kiri bastat tam ha ka pertai balai la pelaj jingmut ki nong yalam jongki ki pelaj jingmut ha ka bapen bha ya ka puli ka puthi ka bakentiu ya ka puli ka puthi ni ka puli ka puthi jungi ka banado ki kepara jungi mencua hadu mentah hidang buat don kain taka education reform kanong ngi kano teligi kot khobor ngi ki bujuta sifang kin ki reform lagi tha ru kim juta pura ladangi mpengkendet ngi ladaki lembaki kot khobor ngi kim pengkendet ngi kordet ngi la cahaya di nabut Kabama kalong bayo ki khon jungi ken takor kelai ngi tu ke sini. Tadangim dan kejing champang na lade. Lengba ka pule takadau ngakuat kenang itu kejing pule mentan. Mbon nang ngim pule ta. Pitep ki kwa pindapai kali kini ki bayalek Delhi. Bakwa ban pendrung keten khasia ke schedule. Kiong bale hana banyo ye le IS. Ngasngop samula banyo ilai ai sat ketin khasi to sungba jubat inga kanu teli ki kot khasi batho de ketin khasi hakiwe ki subject khnang ba phin pule ki to ki kot pinyo ye la yes yu to inga kanu teli ki kot ba pidon haye hakaliang ka political science hakaliang ka history ka geography biology botany astronomy ladan Hendai kini ki pentami yang ayapi. Oh badadrung hake schedule la emat umat utu basupule lulu lele ru la long banyela IS. Kam dai. Nyim jupule ki kot lajong. Nyim jupule. Ngaman kapor badan kini ki trade ki book fair, ki book exhibition ngam jupa balai. Sengusi bandong ngim julap bandon kanu ka stall bande ki kot khasi. Mdan. Dia kai pada ka bangikran. Kita ki bayar
padia telit ki penong ke oh ban e ya la ka ktien ni e la ka ktien tang pada sngiu bang wang ka jaj ban riu ka ba pule kan dai ka jaj ban riu ka ba im dan ki basngap yu pada sngi baik tu ki kat ki bu thok pada sngi chpang ka leng makau chpang manik rai tong kan nong ngot ngi ki ban thiet ban ba pule video sngo bakin ya lam Mdan. Takadaw kalong kabakong san. Bat ka banga kwa ban hang ni kalong. Pia hakewe ki jay ben rio kinda pay ki batok wat kubor hi. Ki day ki beri belanang lasat. Bon ki badai ki PhD ru. Ngi hang ni ki batok wat kubor teng kumbakren ben no yala ka jong ka tribe ku menong. Ki badai ki bersyupa sebelum malam. Kidai maki babesai ke jabeng ke jengbot yang perkat jungi. Habangi pulih nakum kita kijat jeng tho. Hatong yin la ban pen pro yalah ke jong ke jabeng.